Right. Amacholo bakithi indawo zonke zelizwe. Sithi matopo linjani laphana. Bruna bheki liyaphila yini? Kondolwane bakithi echolocho. Gwanda laphana Big Bridge but South yonke space sithi Mutari, Maswingo, Kankabe zithi liyaphila yini lapho bakithi ya. Singachithi isikhathi bakithi namhlanje kuhlelo lwethu lasemadwaleni broadcast bakithi. Silesivakashi siya Plumtree i-celebrity la Izimnyama ePlumtree. Asijoyinayo lapha kathesi azijoyine ukuthi ngubani njengoba udume ngani ubafu. Sawubona bafu. Yebo baba. Right mina igama vele uyalazi kalihluphi. Zinkankabe zePlumtree. Awutsho ke bafu igama ubani? Igama Nkanyiso, isibongo Ncube ngokuzalwa kodwa ngibizwa Sithole isibongo sakomama. Right baba Ncube laphana uzikhali bakithi izikhali Ncube yako zikhali. Bakithi akuntshele baba Sithole Ncube. Akuntshele okokuqala singakayikhatshana ukuthi wena udume ngani umuntu onjani uhamba njani empilweni yakho uleminyaka emingaki? Mina ngile 35 years. 35 years. Le 35 years. 35 years. Mina ngiyindoda edume ngoba lijayele. Kuba lijayele. Indoda elungileyo ethanda abantu. Ethanda abantu. Lapho ehamba khona abantu bathanda ukuthi isondele kiyo beyibuke la iyathanda ukuthi isondele kibo. Right mana khona lapho ke baba Ncube. Leyizwe indoda emadodeni tsheni idubo kuba ligiant. Lami ngethukile bakithi kubona igiant elengaka. Ngathi ufana lo lokho ekhule sibangaka. Hayi man sifuna i-challenge man lapho ku-internet. Akubakhangela abalaleli lapha lababukeli. Babukeli sifuna i-challenge la. Ozadlula lo muntu lo after this broadcast kumbe nxa lo mnawo wakho nomthembileyo. Sami indaba ye-competition. Sifuna ama-sponsors lapho online bakithi lisincedise. Indoda leyi isebenzi idle ngetalent layo. Aso talent elincane kuba mude bakithi. Nxa ukuthi akuntshele baba Ncube. Nxa unuzikhangele kathesi ngoba ugiant bakho lobu wena. Ubone ngathi wena nxa singathi kuma meters kathesi wena endlini ungena njani laphana idoframe ngoba vele idoframe is 2 meters. So endlini uhamba njani nxa ungena endlini yakho lapha? Mina mangena lapha endlini baba ngiyakhothama. Uyakhothama? Ngiyakhothama baba. Akusangeneki straight. Akusangeneki straight baba. Usutshungubala. Ngiyatshungubala baba ngiyachayisa inzemise ngalapha kudoframe. Right siyabuzwa nabantu baba Ncube uyachaza uyachaza. Yazi ukuthini baba Ncube? Ziqhenye ngolakho kakhulu. Zigqaje ngolakho Kakhulu. Awuzenzanga wenziwa waba mude kunabantu bonke ngesizathu. Yebo baba. So lami ngiyakuthandazela mfowethu ukuthi uNkulunkulu ngabe uyangenela kwabanye abantu abalothando lezandla ezinde beziyelule empilweni yakho. Sithi kwelinye ilanga sithi sihlezi sokuthi uyafuneka layo kuma Olympics kwezinye indawo usiyasimela iZimbabwe kumbe usiyamela iMatsouth kumbe usiyamela Izimnyama yakithi. We are proud of you guys. Ama talent akozimnyama maningi kakhulu. Kithi lapha silama talent amaningi kakhulu lakho lokungokunye kwama talent esingakayikhatha lento engichazileyo. Akusukume nje sibone ukuthi mina ngima ngaphi kwakho. Yebo baba. Mayiwi ndiyazibonela bakithi hayi niyabona indoda indlela eshiwo hayi. Right hlala phansi Ncube. Yebo Ncube. Njengoba wena kade siyenzana empilweni? Athe sempilweni ngokuziphilisa nje. Fokuziphilisa umuntu nje obekade ezama ukuthi efuye ngilembuzinyana nje ezi8. Okay. Yikho engilapho nje. Kodwa ngilokho ngisafuna ukuthi ngiqhube siyaphambili ngempilo. Right ungathi kokodo lakho. Okunye lakho yikho lokho esingakho kathesi. Okunye lakho yikhona lokho engilapho. Yikho engikuphethe okungijabulisa ukuthi. Right yikho kutshoyo ukuthi nathi Ncube ziqhenye ngwakuphiwa uNkulunkulu. Kunjalo baba ngiyaziqhenya. Njakathesi nje ngiziqhenya lami kuba lawe ukuthi lo muntu wakithi ole talent lakhe elingichaza kakhulu. Engilethemba lokuthi abalaleli lezihlobo zethu ezikwamanye amazwe zizaba proud of you
kunjalo ukuthi no le ndoda le yasichaza asihlanganiseni njengamajida kumbe njengama-diasporan simenzele something yabona you understand so akunjele Ncube uthethe hayi angikathathi kodwa ngile ngane eyi-1 ule ngane eyi-1 isenkayi wayigamula induku enkayi ayigamula induku enkayi khona right ile minyaka emingaki ingaba labo 7 years ungayigcina incane awuhlali layo hayi anihlali layo yahamba nje njengomuntu ongela lutho for emalini ukuthi ngathi ngiyakwanisa ngabona kade singabona silayo ngoba layo yalithatha leli talent likayise so layo ingangawo ayincane yona isasengumntwana kodwa italent likayise vele Elandela iyayilandela ngoba vele ngokwakhona lokho right kuyajabulisa ukuthi ke kuyakusikhulela kuloko kugcwala phana kwezimnyama umhlobo uyakhula bakithi umhlobo ugcwala kanje umhlobo uyagcwala ufuna ukuthi ugcwale ilizwe lonke lo mhlobo right hayi indoda ejabulile indoda ekhululekileyo bengakwazi mina ukuthi ukhululeke ngalolu hlobo sisi nje besiloba sihlangana nje sibingelela na bhudasi inhlonipho obunikeza yona lami inhlonipho engithe ngcono namhlanje ku broadcast yasemadwaleni sizoku interviewer usitshele labantu ukuthi una right ngiyakubona uyahamba lapha Ncube umude kulabantu bonke Plumtree bonke abantu akutshele mina uthi ukuthi wena kule phupho sibili okwaliphupha udlula umunye umuntu ngobude eMart South yonke hayi angaze mphuphe ngoba lapho vele engihamba khona ngihamba ngikhangela ukuthi ngingambona yini ongangibona inkanta kodwa ngiyamswela lovely that is super mascot obvious uyakhuluma uNcube bakithi tusebhodini eMart South yonke ezama ukuchecka omunye ongamkhangela inkanda uthi akamtholi that one lami ngiyawitness ngiyalihamba ilizwe baba ngithi mina ngokwami ngiyalihamba ilizwe angamboni umuntu ongangawo awukamboni hayi angamboni alama ngingamboni ngiyabe ngikhuluma amanga sembhodile ngashaya ngaze ngathi Bruna Bay akula muntu onje akula muntu yonke iside ayivele lapha iPlumtree yonke iPlumtree kuyibala ukuthi awula challenge angela challenge resa bakithi nxa ulesihlobo lawa under challenge asibatshele Ncube nxa ulesihlobo kumbe ulomntwana kumbe ulomngane ongabona inkanda kaNcube siyangena competition siyangena competition siyangena competition siyangena embukusanweni abawinayo bewine mina ngiphethe uNcube bakithi ngithi kula challenge kaNcube so far ePlumtree so far eMart South never ngingazi kwamanye ama regions or kwamanye ama provinces ukuthi balabo yini abantu abangasi-challenge uNcube but mina so far uNcube ngimkhipha phambili Ncube yebo awutsho ke wena yini ongayicela kumbe ongayifisa ukuthi ababukeli bakho abalandeli bakho cause wena nawe uyacelebrate you have to accept that if udumile abantu bekwanisa ukukhuluma ngawo kumbe ukuthi ukwanisa ukuhamba phela wona manje utshela something awuchiyananga wena labantu abanjengabo ama-celebrity nje silawo nje khona apha eZimbabwe awufana labo Macheso omagwaza nxa udlula nje omunye umuntu akwazi ukuthi phela Ncube lo understand uyabona ngoba ulokunye lawo abangakalakho mina into yokuthi ngithanda umagwaza kodwa angikwazi ukuthi ayikatala angikwanisi ukugida yini uyakwanisa yakwanisa ukungithayela yikho ngimthanda into yokuthi ngithanda uMacheso kangikwazi ukuthi ayibhesi so lawo bakhona lento abazakuthanda njengoba lami ngikuthandile ngoba umude kulabo so kumele accept i-challenge ngivume ukuthi lami ngimfitshane lami ngihamba ngizitshele ukuthi ngiyi-giant ngimude but lapha izandla yaphakamisile right akunjele Ncube besisakhuluma nxa kungabe kulo muntu ofisa ukukuncedisa wena ngoba mina into engikukhulumela kakhulu ukuthi abantu bekunanzelela ukuthi kulo muntu ole talent elinjengelakho esihlezi phezukwalo kumbe ohlezi phezukwalo ukuthi esami isicelo ebantwini ukuthi nxa kungabe kukhona omunye olesifiso sokuyelula isandla sakhe indoda le siyibone nayo kuninda iphuma ku TV imele iZimbabwe imele iMart South kuma competitions abantu abade kumbe siye kuma Olympics outside the country kumbe limbize aye kuma lamanye amadoda amade kwamanye amazwe lina lapha elikhona lani for ama challenges you understand kuma competitions la ibe ngumuntu ibe le something because uyakhula phela into sene 35 years manje
kumele adle italent lakhe kumbe alisebenzise italent lakhe right wena ngokwakho nxa uphiwe ichance yokuthi abantu sebeku-recognize ukuthi no sesilo Ncube weZimbabwe sesilo Ncube wePlumtree omude 2 meters plus wena ongakufisa ebantwini ukuthi bekuncedise ngakho kuyini Ncube? Mina ngakufisa engufisa kakhulu ebantwini ukuthi bencedise khona lokhu ukuthi njengobana italent avele likhona ngenxa ukuthi ngumuntu kuphela ongaphiwanga kuphela ongazange waphiwa kuphela kokunye lokunye. Yes. Kodwa namhlanje lami ngijabulela ukuthi mase ngimtholile umfowethu khona lapha la njengomuntu engimaziyo sitsho la ukuthi inhlonipho uyibonile laphana lalaphana lami la ngokumthanda kwami lami naye namhlanje ebuya le ndaba efana lalezi lami ngizwa njabula ukuthi mangathola lami ukuthi ngithole uncedo lokuthi ngiyancediswa noma kuthiwa kuyahamba kumbe ku competition ngiyahamba lapho compete khona. Uzimisele. Right la uzibaba Ncube bakithi into akhala ngayo kakhulu izandla zemfitshane njoba nishilo. Kodwa isifiso sokulimela njengabantu bakozimnyama, njengabantu bePlumtree, njengabantu beMatsouth, njengabantu beZimbabwe. Uthi yena uready. Njoba limuzi uthi uready. Uthi njalo ufuna akaliphambanisa. Hayi cha. Uyabe liphathele indondo ngobude bakhe. Uyazithemba lami ngithukile umuntu ombona lapha ngahlala ngizitshele ukuthi hayi man. Yimi ngedwa but lokho esikubona lapha bakithi kuyasijabulisa. Kuyangichaza lami ngizizwa yazi ukuthi ngizizwa ngimafulufulu if ngiphethe abantu balama talent anjengawakho ePlumtree. So abantu abaphandle celani lingene endabeni kaNcube lizwisisa ukuthi uNcube ukuzabe nguNcube lwalozathi even esedlulile emhlabeni ngesikhathi sakaZaphi sithethe uNkulunkulu kusale ihistory kaNcube. Ichance yena ukuthi lichipe in to this thing likhulumisane lo Ncube ama contacts ethu lo Ncube lizawathola khona lapho sizafaka phansi kuma first comments loze lapha comment sections sizowafaka then Ncube uzizwa njani ke wena kathesi ke Ncube njengoba usufikile lawe phela wena nawe ngikutshela seqaliseni ukuthi kona awusengumuntu omncane wena ungumuntu omkhulu not ubukhulu ke height no usungumuntu omkhulu ebantwini anti kahle kahle uya a celebrate kumele ukuvume khona kakhulu abantu nxa bekukhangele Ncube babe kuhleka bengakuhlekela ukuthi bakuhlekela ubude bakho uyabachaza ngibajabulisa right omunye umuntu uyakwazi ukukhubeka anti ngabantu benyama ukuthi but why nxa ngifika lapha abantu abenhleka kathi why nxa ngifika lapha abantu benhleka no be proud of that nxa uvele urecognizewa abantu kuba accepta ngezidlela ezishiyeneyo abanye bayakuhleka abanye bayashuta lawo izithombe ungayali uya celebrate these days into zihamba ku internet umuntu ungamangali ivideo yakho lesibonisa ku TikTok zindlela zokuthi abalandeli bakho yabe ubachazile ngoba baningi kakhulu abalandeli ngigcwele ngabo ePlumtree town Renkini so nxa ungena lapha na Ncube wena usungaphatheka kabi ukuthi no these guys they are laughing at me what but no ngama followers akho uvela usunama followers kodwa ubengela ndawo yokuthi ama followers akho lingalandelana njani so from today since wena ukhulumile ukuthi wena ku internet awudili nge-internet you don't have ama pages you don't have what but ezinkankabe zePlumtree we are going to help you here and there especially social media to open some of your ama groups lama pages ukuthi abantu beku-recognize fast ukwenzela ukuthi lokho esikucelayo kubalandeli esikucelayo kubafowethu abasemazweni labakhona apha eZimbabwe abangababele beloncedo abangasinikeza ngakhona bekwanisa ukukhuluma ngento ababeyikhangela kunjalo ngoba ubude be2 meters not a joke mina yi 1.8 na 2 point something when we 2 point something right siloko sikhompala bakithi emadwaleni broadcast inkankabe zePlumtree awulanto singayenza bakithi injongo injabulo sichile ukuthi siliphathele i-celebrate ngiyakwazi ukuthi bantu bePlumtree bantu beZimbabwe asozilindlahlisa
ngiyamcelela uNcube ngizimele ngedwa ngingathi uzibani uthe mina ngokwami ngiyamcelela uNcube asivumeni sile celebrate silisebenzisele ngithi kwenye ilanga ngithi ngihlezi uzwa ukuthi uNcube usebiziwe eHarare kuma competitions kumbe ubizwe eSouth Africa yini elimbizileyo abantu bezombukela phela umuntu omude kajayivi uyabe zihambela nje abafitshane lihamba lemkhangela nje akusukume sibone mina ngukhayela njani okugcina uyabona la akudlalisa inkanda sibone fa hayi ndoda yandlalisa inkanda bakithi hayi ngiyazama nami ukuba muda akuyalini right akunjeni awula sizungu lapho khona Ncube bangiphezulu ngapha lapho khona kadesi awula sizungu ngoba ngowedwa phela lapho akulomunye umuntu okhona lapho khona isizungu sinenge kakhulu baba sinenge kakhulu ngoba ilanga liyanchisa lichisa wena wethisa mina kuphela right la phansi sivale broadcast yethu for abalaleli bakithi sakavale broadcast ungasibongela ababukeli labalaleli ngesicelo sakho sicelile ukuthi mhlawumbe nje obusonta uNkulunkulu wenza into ngendlela zakhe ezijiyeneyo kunjalo ukunhlanganisa lawo kulesi zathu hlezi ilife yakho singatshintshi kunjalo baba lokho bukhala ngakho uNkulunkulu sengakuncedisa through italent akunikeza yona kunjalo obungari recognize wena yourself ukuthi you can be something or someone ngani talent la kwanje so wena kwakathesi ungasibongela abalaleli labalandeli bakho already you are celebrate everyone knows you cela ubabonga mile babonga umile ake ngibonge imile mina uNkanyiso umfoka Ncube uzikhali semkhonto abaphosa bawulandela ngiyalibingelela lonke lokho engisiya ngulibingelela njalo futhi ngilivalelisa ukuthi hayi indoda yiyo yona le umhlobo lo uyafunakala ukuthi ube khona ngithola seSouth ngithola seUK umhlobo omuhle kakhulu ngiyalipapayisa lonke ngipapayi lonke elibukeleyo lelilaleleyo inkosi mayibe lani amen right angazihlalela sesiqedile yazi kulento engichazileyo kuthiwa umhlobo lo uyafuneka worldwide asomanga bashota abantu abade so at least bizani indoda nasi bomama beSouth Africa bizani indoda nasi bomama beZambia phuma umhlobo phuma inkunzi right siyabonga bakithi ukuthatha ithuba lenu lilandela koro lilalela ku broadcast yethu today siphethe uNkanyiso indoda ende okwe 2 meters plus ubude bakhe okuyinto enhle kakhulu njalo okuyinto esithokozisayo thina njengabahlali bePlumtree oro sethi nje abahlali bakozimnyama ngombhoyi wami lo muntu so kuyanhlukuluza ukubona italent lika wombhoyi wami lidlaliseka iminyaka ihamba kula kukanti mhlawumbe bakhona abantu bebengalisebenzisa leli talent ukuthi la aziphilise so bakithi ngiyabonga singachithi isikhathi siyalithanda nyani kunkankabeze Plumtree lingakhohlwa ukusubscribe lokulike lokucomment khona bana ngaphansi kwaleli video see you next time ngiyaliphathela omunye so manje lesibuya lenkalata yesidudla esikhona apha eZimbabwe esidudla odlula bonke kodwa sikhona apha ePlumtree sibhekise kona apha ePlumtree inkankabeze zikaze zikhuluma manga asomlomo othetha manga sihlangane next broadcast danko